Evo, pozdrav svima, danas pričamo o komunikaciji. Na današnjem kursu ćemo pomenuti 4 elementa u komunikaciji: pričanje, pisanje, posmatranje i slušanje. Nakon toga ćemo se baviti vrstama komunikacije. Podijelit ćemo komunikaciju na dvije osnovne vrste, to su verbalna i neverbalna. Poslije podjele komunikacije ćemo govoriti o tome kako da svoj način komuniciranja podignemo na viši nivo. I u tom smislu ćemo se baviti sa dvije stvari. Jedno su osobine ljudi koji su u stanju da se povežu sa drugima, odnosno da komuniciraju na višem nivou, a drugo je koje su nam vještine potrebne da bismo svoju komunikaciju podigli na taj željeni viši nivo. Pored toga ćemo pomenuti nešto što se zove zakon identifikacije u komunikaciji i ono što ćemo pričati na samom kraju današnjeg seminara vezanog za komunikaciju su 3 pitanja koja bi svako od nas sebi trebao da postavi ako želi da bude efikasniji u komuniciranju, odnosno da svoju komunikaciju podigne na jedan viši nivo.